Uba dasket lamre udai UMLA barim jong kamahati konstituensi hakisnem ke baladem. Ulong ro uway na ki menteri sorkar hapok ka jinglam jong Konrad ki sangma. Kumbancuk dewa ngni uba dasket ula job ya ke election na mahati konstituensi Henry Shua ke election pulai ula kenria no shanongkrem konstituensi banyakun ya ke election pulai. Nanongkrem na ke parti NPP. Watla uni orang ba uklem poi syakatong Henry uyo apat ya ki vote palat new jar South Pa kendai peway vote. Tungin pai kandidat syaki election ajakat pra. Ha ajakat pra uba dasket ula job nama hoti konstituensi dan riu jar lais pa rifosan vote. Bad utam ya ukur tong bawan baar tang da ars pa saw vote. How new pulai pat nanongkrem konstituensi uba dasket uyo new jar South Pa kendai peway vote. Kejing yo vote jong ba dasket kakam kiu nanongkrem konstituensi wat lau klem poi syakatong ro. Habape ye kani ka securing vote jong ba dasket house ne majakat pra uyo rio jar lais pa reposan vote. How pulai pat uyo new jar South Pa kendai peway vote nanongkrem konstituensi.